y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, 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 sigue. Gloria al Señor. Sigue tocando el arpa en esta noche. Aleluya. Sigue tocando el arpa. Sigue orando. Sigue persistiendo en la presencia de Dios. Aleluya. Levanta tu mano, adora al Señor en esta noche. Adora a Dios esta noche. Cierra tus ojos. Di al Señor: aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. En pruebas, en luchas, pero quiero seguir. Ayúdame, avívame, tócame. Quiero seguir tocando el arpa. Oh, alabanza al Señor. Te adoramos, Señor. Adoramos tu gloria. Que tu rostro resplandezca en esta noche sobre esta tu iglesia. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Dios bendiga mis hermanos. Dios bendiga mi hermana. Bienvenido una vez más en la casa del Señor. Y abrimos nuestra Biblia en Salmo 88. Y sigue tocando el arpa en esta noche. Alabanza al Señor. Cristo vive y está en este lugar. Salmo 88. Salmo 88. 88. Amén. Amén, hermanos. 88, 13. 88, verset 13. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 88, 13. 88, 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Dans nos papa ak petit là ak Saint-Esprit. Seigneur, m'a prélé ou, venez de moi. Chaque matin, m'a la prière dans pied ou. Vamos a orar, hermanos. On va prier frère. Cierra tus ojos, pide a Dios que te hable en esta noche. Fermez les yeux, demande bon Dieu de parler avec vous. Padre celestial, Dios de gloria, nos alabamos, nos glorificamos santo nombre. Nos adoramos, Dios mío, Jehová. En buen nombre sea gloria. En buen nombre sea alabanza, poder y honra. Demos presencia nuestra continua, Dios mío.
Del nombre de Jesucristo, Jehová, donando boa alabança, donando boa adoração. Tata, nossa que nanda em bocas, nossa reunir, nossa mais que dois, mais que três, reunir em meu nome, Jesucristo, aleluia. Para glorificar o mesmo de maneira especial, Deus meu, Jehová, papiando com nos vidas, Senhor. Oh Deus, vou conhecer cada coração, você aqui com cada quem te mester, vai obrando em cada vida, sendo maravilha na meio de nós, e honra e glória sempre naquela para você, meu Deus. Está de nome de Jesus, nos está pedindo, nos amamos, danke, Señor. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, pero sigue glorificando el santo nombre del Señor. Servimos a un Dios vivo, a un Dios grande, un Dios de amor. Y continuamos en esta noche con el tema cómo tener un espíritu educable. Ya hemos visto bastante partes. Amén. Y estamos en la parte alabanza al Señor, donde vamos a ver qué significa tener un espíritu educable. Amén, hermanos. Una persona con un espíritu educable recibe la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra sale, lo recibe. Alabanza al Señor para siempre. También hemos visto que una persona con un espíritu educable atesora los mandamientos. Amén, hermanos. Aleluya. Avanza el Señor. Amén, hermanos. Atesora los mandamientos de Dios. Una persona con un espíritu educable está atento a la sabiduría. Escucha con seriedad. Presta atención a la palabra del Señor. Una persona con un espíritu educable inclina el corazón. Amén, hermanos. Los que quieren aprender y saben escribir siempre están allí anotando. Amén, hermanos, porque no podemos captar todas las cosas. Otros repiten los mensajes porque están en YouTube. Amén, hermanos, porque uno quiere aprender. Alabanza a Jesús para siempre. También hemos visto, amén, gloria al Señor, Cristo vive, que una persona con espíritu educable, él clama a la inteligencia. En Proverbios capítulo 2, sigue alabando tu Dios, aleluya. Proverbios capítulo 2, alabanza al Señor, versículo 3, dice la palabra del Señor: si clamares a la inteligencia. Oui, pas jamais suspendre chercher bien connaissance. Amén. Si clamares a la inteligencia. Si vous relais dans intelligence. Clamar a la inteligencia. Relais dans intelligence. Destaca el papel de orar. C'est ouéter papier de prière. Para lograr pour joindre tener un espíritu verdaderamente educable. Gagner un esprit vraiment qui éducable. Amén. Si clamares a la inteligencia. Si vous relais ou bien si vous cherchez dans l'intelligence, uno quiere cambiar. Yon moun vle changer. Uno quiere ser un hombre o mujer de Dios. Yon moun vle pour ser un garçon ou bien une femme bon Dieu. Uno está pendiente de Dios. Yon moun toujours s'attendit de Dieu. Como el joven rico Takou jeune homme riche là, que acercó a Jesús qui avançait devant Jésus. Y le dijo a Jesús: lui dit Jésus, ¿qué más tengo que hacer? Qui ça comme besoin faire? Yo quiero más. Moi vle plus. No quiero detenerme. Moi pas vle camper. Yo quiero crecer. Moi vle grandir. Amén, hermanos. Quería crecer, clama a la inteligencia. Il veut grandir, il relève dans l'intelligence. Reconoce que le falta algo. Il reconnaît qu'il manque un bagage. Amén, que necesita más de Dios. Qu'il a besoin plus de Dieu. Que no ha llegado. Qu'il n'est pas arrivé. Amén, no pretende ser el más sabio. Il va prendre poste de plus l'esprit. Hay gente que lo llaman sabelo todo, ¿no?
Gen moun yore le yo, yore le tête yo Porque comme tout todo bagay. lo saben mejor. Parce que tout bagay yo toujours connaît Pero plus bien. tenemos que tener un espíritu Mais nous educable. devons gagner un esprit éducable. ¿Qué puedo aprender? Qui ça va apprendre? Y para aprender a veces hay que cerrar la boca Pour apprendre, des fois besoin de fermer bouche y escuchar. et puis écouter, tendez. Amén, hermanos. Puedes quedarte sorprendido Pour avoir été saisi de cosas nuevas de un bagay neuf, si caes un poquito y escuchas si a vous restez otros. bouche fermée un petit moment et pour écouter l'autre. En Salmo 143, versículo 1, Dans Somme 143, verset 1er, alabanza al Señor. 143, versículo 1, Somme 143, verset 1er, dice la palabra del Señor. Oye, Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Seigneur, écoutez les map la prière. Penchez oreilles pour tendre, jamais crier dans pied ou. Réponds-moi parce que ou toujours kembe parole ou pas dans parti pris. Oye mi oración, Écoutez prière moi. escucha mis ruegos, Tendez réellement. responde por tu verdad Réponds par moi vérité y ou là, por tu justicia. par justice ou. La palabra clamar, hermanos, Mot relais frère Samuel amén, la palabra hebrea dans langue hébreu, implica llamar por su nombre. li impliqué relais dans nom. Eso quiere decir Ça veut dire clamar a Dios relais dans bon Dieu, y no a los hombres. c'est pas dans monde. Vamos a ver en Santiago 1, versículo 5. On regarde dans Jacques 1er verset 5. Amén, hermanos. Clamar es clamar a Dios. Relais c'est relais dans bon Dieu. Dios tiene la solución para nuestras vidas. Bon Dieu a une solution pour la vie nous. Hay gente, Gen moun, amén, que busca una solución yo cherche une solution en donde los hombres, dans mes moun, al ser humano, dans l'homme. pero Dios tiene nuestra contesta, Mais hermanos. bon Dieu a une réponse pour nous, frère Samuel. Santiago 1:5 Jacques 1er verset 5. dice la palabra: Parole a dit, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. il dit comme ça, si un monde parmi nous manque bon comprendre, c'est pour le demander bon Dieu. Bon Dieu va bali li parce que bon Dieu baille tout le monde sans mesure pour grand merci. Amén, hermanos. Mira que dice ahí: Regardez qui ça dit là. si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Si quelqu'un parmi nous qui manque bon comprendre, si tiene, si gagne para clamar a Dios pour aller dans bon Dieu, por sabiduría, pour sagesse, pour comprendre, usted ou primeramente même premièrement, tiene que reconocer vous devez reconnaître que le falta sabiduría. que vous manquez bon comprendre. Si no reconoces, Si vous ne reconnaissez pas ça, no clama. ou pas prêler. Amén, hermanos. Para cambiar, Pour changer, uno tiene que tener on a besoin de gagner esa reflexión propia propre réflexion. para ver las partes de nuestras vidas Pour le partir dans la ville, donde necesita una intervención de Dios. quand il y a besoin d'intervention, bon Dieu. Y si usted no lo ve, Et si vous pas well, no puede vous clamar. pas capable de relayer. A veces Dios usa, hermanos, Et parfois, bon Dieu utilise frères et sœurs para nosotros ver pour nous-mêmes nous ouais, que hay cosas que tienen que cambiar en nuestras que y a des vidas. dans nous-mêmes qui besoin de changer. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Vamos a seguir. On continue. Otro punto es, L'autre point c'est, como dice Proverbio 2, c'est que le proverbe de dit, la segunda parte, deuxième partie, el Proverbio 2:3, la segunda ou bien parte, proverbe de 3, deuxième partie, dice: da voces a la prudencia. il dit tendez dans prudence. Amén. Aquí dice el maestro: Et mettre la dit là, da mettre la dit là, voces a la prudencia implica una acción continua. il dit mettez une voix ou bien relais dans prudence, La oración prière, es muy importante en nuestra vida. il est très important dans la vie nous. La oración La prière, debe ser una parte progresiva de nuestra vida. il doit ser une partie progressive dans la vie nous. Amén, hermanos. Es un proceso. C'est un procès. Si vamos a Romanos 12:2, Si nous allons dans Romains 12, amén. Siempre tiene que haber oración en nuestras vidas. toujours il y a une prière dans la vie nous. Romanos 12. Romains 12. Mira lo que la palabra de Dios dice en Romanos 12. Regardez qui ça parle bon Dieu de nous là dans Romains 12. Alabanza al Señor. Romanos 12:2. Romains 12 verset 2. Dice: no os conforméis, lo tienen, Romanos 12:2. Tout le monde joignez? No os conforméis a este siglo. Il dit pas faire même bagaille avec moun avec ça moun sur la terre fait. Dice aquí que no seas igual como este mundo. Il dit nous pas de même genre avec monde ça. No os conforméis
a este mundo. Pas conformer nous avec un monde ça. El mundo hoy en día Le monde aujourd'hui ha penetrado en la iglesia. il pénètre dans l'église. Amén. El mundo es un sistema de pensamientos, Le monde c'est un système de pensée ideologías, hermanos. idéologique, Amén. Cómo hay que vivir, comment de vivre, cómo hay que andar, comment de marcher, etcétera. etc. Pero el pueblo de Dios Mais peuple bon Dieu, tiene su propia manera de vivir. il y a une propre façon de vivre là. Amén. Pero lo que uno ve hoy en día, C'est ça que le monde capable voir aujourd'hui, que la manera de vivir del mundo gens que le monde a vivre, ha penetrado en la iglesia. il pénètre dans l'église là. Manera de pensar, Gens qui ont pensé, de analizar, gens qui ont analysé, de vestir, gens qui ont habillé, de hablar, gens qui ont parlé, se ha entrado en la ils ont iglesia. entré dans l'église. Y la palabra de Dios nos dice Il aquí, parle bon Dieu de nous là, no os conformáis a este siglo, pas faire même bagaille avec ça monde a fait sur la terre. no seas como este Nous mundo. pas de même gens avec monde ça. No tienes que pensar como en este mundo Nous pas piensan, de penser même gens le monde a pensé. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mais quittez bon Dieu changer la vie nous net aller. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quittez Escúchame. Transformaos, à nous transformer nous amén, por medio par moyen de la renovación de rénovation de vuestro entendimiento. de l'idée nous. Amén, hermanos. Amen. Uno cambia Yo nous changer cuando aquí piensa diferente. les que là pense différent. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Y qué hay que pensar aquí? Et qui sont besoin penser ici là, La palabra de Dios. c'est parole bon Dieu. Por eso dicen, C'est pour ça il dit en esta iglesia te han lavado la mente. dans l'église ça, yo lavé l'idée monde. No, Non. es que ahora yo pienso C'est parce que nous avons pensé conforme la palabra. selon parole là. Y para eso un lavado de mente, Et pour se sembler qu'ils ont lavé l'idée. pero es otra manera de Mais vivir. c'est une autre façon de vivre. Quiero pensar como Dios. Moi, je voulais penser même Jacques bon Dieu. Hermanos, Isaías 55, mire lo que dice ahí. Dans Isaïe 55, frère Samuel, regardez ce que ça le dit. Y la gente no entiende eso. Et nous ne pas comprendre ça. Amén, hermanos. Isaías 55, Isaïe 55. 55. Isaías 55, versículo 6. Isaïe 55, verset 6. Mis hermanos lo tienen. Isaías 55, versículo 6. Amén. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Il dit, tournez vers joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière en pied pendant li tout près nous. Hermanos, hay que buscar a Dios, Frère Samuel, nous devons chercher bon Dieu. porque Él ya nos buscó. Parce qu'il est déjà cherché nous. Ahora usted y mi persona están a turno para buscar a Dios. Ou même avec moi, c'est tout par nous pour nous chercher bon Dieu. Buscad a Jehová. Chercher Jéhovah. Amén, hermanos. Amén. Por ejemplo, Par exemple, esta noche usted salió de su casa para venir a escuchar palabra de Dios. à ce moment sorti la caille ou venir là pour venir entendre des paroles bon Dieu. Eso es una de las maneras de buscar a Dios. C'est une façon de chercher bon Dieu. Amén, hermanos. Y dice, y puede ser hallado, Il dit ou capable de joindre lui. porque está allí. Parce qu'il est là. Pero usted tiene que mostrar Nous interés, devons montrer intérêt que de verdad usted quiere a que Dios, vraiment ouvre bon Dieu. que quiere que Dios obre en su vida, Ouvre bon Dieu, fait un travail dans que nous-mêmes. hay que hacer algo. Et au besoin faire un Amén, bagage. hermanos. Lo único que sale gratis es el sol. Seul bagage qui sorti gratis, c'est soleil. No hay que hacer nada, ¿o no? On besoin faire rien. Los demás cosas, L'autre bagage, uno tiene que esforzarse. on a besoin faire effort. Amén. Hasta se quiere oler bien, tiene que esforzarse, tiene que bañarse. Même là, on a besoin d'un bon sang, on doit faire, on a besoin de baigner. ¿O no? Alabanza, todo, hermanos. Tout bagage, frère Samuel. Alabanza al Señor para siempre. Amén. Llamadle en tanto que está cercano. Relais-lui tout autant qu'il est tout près là. Está aquí. Il est là. Está junto a Il est usted. ensemble avec vous. Mandaré otro consolador Il voit l'autre consolateur. que estará con Il vosotros. va ensemble avec nous. Llamadle. Relais-le. Está cerca. Il est tout près. Pero usted no llama a Dios Mais on parle le bon si Dieu. usted no cree que Si esté vous o no. pas croire qu'il est là, ou Él non. está allí. Mais il est là. Pero si usted no cree, Mais si vous pas croire, no llama. vous parlez. Por eso Él te dice, Vous laissez aller dire, hay que llamar, vous le relève. hay que clamar. Vous le relève. Porque cuando usted llama, Parce que le cuando relève, usted clama, le relève, es porque usted cree que Él está ahí. Parce que vous croyez qu'il est là. ¿O no, hermanos? Y ahora viene, Qu'on a venu. dice, deja el impío su camino. Il disait pour méchants quitter mauvais chemin à suivre là. El impío, el hombre sin Dios, Moun qui pas bon Dieu. que si deja su camino, Si vous laissez chemin yo, como usted y yo lo hemos hecho un día, Jean qui est avec moi nous fait un jour. deja el impío su camino Pour quitter chemin yo, y el hombre inicuo sus
pensamientos. C'est pour malveillant yo ou tes mauvais idées yo. Amén, hermanos. Y vuélvase a Jehová. C'est pour tourner venir joindre Seigneur. Es un cambio de vida. C'est un changement de la vie. No es un poquito de transformación. C'est pas une petite transformation. No es 10% C'est pas diferente. 10% différent. Es 180 C'est grados. 180 grades. Es total una otra vida. C'est total et on l'autre la vie. Amén, hermanos. Amén. Por eso hay que dejar ese camino. C'est pour ça doit quitter chemin ça. Ese camino sin Dios. Chemin sans bon Dieu ça. Hay que dejar pensamientos. Ou doit quitter penser ça. Nuestros propios Propre criterios. critère nous yo. Lo que sí se puede o no se puede. Oui qui capable, ça qui capable, oui ça qui pas capable. Hay diferentes opiniones en este Dans le mundo. monde ça a différentes opinions. Amén, hermanos. Hay que dejar esos Nous pensamientos. devons quitter penser ça yo. Y mente queda en blanco, no. Y vuélvase a Et Jehová. retourner dans Jéhovah. Amén, hermanos. El cual tendrá de él Qui misericordia. va avoir pitié pour yo. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. C'est pour yo tourner venir joindre bon Dieu nous hein, parce que l'a pardonné tout ça yo fait. Y ahora viene. Qu'on y a la venir. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. L'idée pas même avec l'idée pas nous. Amén. Mis pensamientos L'idée pas yo. no son vuestros Yo pensamientos. pas même avec l'idée pas nous yo. Ni vuestros caminos. Ni chemin nous. Mis caminos. Pas même avec chemin pam. Dijo Jehová. C'est ça Jéhovah Seigneur dit. Amén, hermanos. Amen. Si quieres la bendición de Dios, Si vous voulez bénédiction mon Dieu, si quieres que Dios obre en tu vida, si vous voulez bon Dieu faire un travail dans vous-même, si quieres que Dios obre en tu hogar, si vous voulez bon Dieu faire un travail dans le foyer, tienes que saber cómo Dios piensa, vous devez connaître comment bon Dieu pense, cómo Dios comment obra, bon Dieu travaille, cómo Dios hace las comment cosas. bon Dieu fait toutes les affaires. No es conforme a tu C'est pas lógica, selon logique quoi, es conforme la mano de Dios, como Dios obra. mais c'est selon la même bon Dieu, Jean bon Dieu travaille. Y mira lo que dice en el 9. Regardez qui ça dit dans le 9 là. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Même Jean ciel là bien loin en haut la terre, c'est comme ça l'idée pas bien loin en haut l'idée pas non. Amén, hermanos. Por eso a veces no entendemos las cosas de Dios. Et que parfois nous pas comprendre parole bon Dieu. No comprendemos las cosas de Nous Dios. pas comprendre ça fait bon Dieu. Pero Dios no te pide en esta noche Mais bon Dieu pas demander à soya a comprender a Dios. pour comprendre bon Dieu. Dios te pide en esta noche Bon Dieu a demandé à a soya creer a pour Dios. croire bon Dieu. Creer lo que Él dice en su palabra. Ouais, sa parole a dit. Confiar en Dios. Confier dans bon Que Dieu. lo que Él dice es así. C'est ça qu'elle dit, c'est comme ça, ça y Aunque est. no lo entiende. Même si vous pas comprendre. Aunque Moisés no entendió. Même si Moïse pas comprendre. ¿Por qué tiene que guiar al pueblo Pour qui a besoin de guider un peuple al mar rojo? dans la mer rouge. Mientras hay un camino más corto Pendant ce temps, il y a un chemin qui était plus court para llegar a pour Canaán. arriver dans Canaan. Pero Moisés confió Mais Moïse te que confié Dios sabía lo que estaba que bon Dieu te haciendo. connaît ça qu'il t'a pas le faire. Creer Croire y después et puis confiar. après confier. Uno tiene que creer Besoin de primero croire premièrement para después confiar a et Dios. puis après confier mon Dieu. Si vamos en Romanos 12:2, Sinon aller dans Romains 12, que dice allí qui ça le dit là? que hay que cambiar nuestra manera de pensar, Nous devons changer gens qui nous a pensé. que no tenemos que pensar como este mundo, Nous pas de penser même avec monde ça. cambiar nuestra manera de Nous vivir, devons changer gens qui nous vivent. amén, y no ser como este Nous mundo. pas de même gens monde là. ¿Y cómo somos cambiados? Et comment nous devons changer? En el versículo 2 de Romanos 12, Romains 12 verset 2 con la renovación de nuestro entendimiento. avec rénovation de l'idée nous. ¿Y qué dice? Qui ça le dit? Para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, Pour nous capables comprendre ça qui c'est bon volonté bon Dieu, agradable qui fait plaisir y et perfecta. puis qui bonnet. Dios tiene una voluntad para con su vida, Bon Dieu qui a une volonté pour la vie. es una voluntad agradable, C'est une volonté qui fait plaisir. un camino perfecto. Un chemin parfait. Ese camino Chemin ça, que a veces no entendemos il va falloir nous pas comprendre là. es el camino donde usted va a encontrar bendición. Dans chemin ça, c'est là-dedans pour aller jouer une Pero bénédiction. usted tiene que permanecer en ese camino, Mais on doit rester dans chemin ça, en esa nueva vida dans la vie neuve ça, que Dios te ha puesto. que bon Dieu mette là-dedans. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Capable de louer le Seigneur. Vamos a ver en Colosenses On a gagné dans 4, Colossiens 4. alabanza al Señor, gloria a Dios, alabanza a Jesús. Alléluia. Tocaste esto, alabanza a Jesús. Colosenses 4, versículo 2. Colossiens 4 verset 2. Mis manos lo tienen. Gloria al Señor. Amén. Dice allí, en el versículo 2, perseverad en la oración,
velando en ella con acción de gracias. Verset 2, chapitre 4 là, il dit, pas jamais suspendre la prière, pas quitter dormir prendre nous. Toujours changer la prière pour dire bon Dieu merci. Amén. Usted ve aquí Ouais là, la oración continua. la prière continue. Perseverad en la oración. Continuer, pas jamais suspendre prière. Creo que la cosa más difícil para el cristiano es la oración. Mon que bagay qui plus difficile pour chrétien c'est la prière. ¿O no? Oui ou non? Amén. La Biblia lo dice también, es una debilidad. La Bible dit ça c'est une faiblesse. Romanos 8 dice Romains 8 dit que cuando queremos orar, que nous voulons prier, no sabemos cómo, nous par contre comment, pero que el Espíritu Santo nos viene a ayudar en nuestra debilidad. mais c'est l'esprit bon Dieu a venir nous dans faiblesse nous. Amén, hermanos. Usted puede ir a casa ahora Quand arriver là caille y kounya platicar por teléfono hasta la 1 de la madrugada, et puis vous camper dans téléphone juste devant jour. pero si usted se pone a platicar con Dios, se duerme inmediatamente. Mais si vous mettez pour pratiquer avec bon Dieu même quand tu as dormi. Bueno, hermano. Amén, hermanos. La oración La prière es muy delicada. c'est un bagage qui est très délicat Amén. Y algo difícil a et veces. puis il y a des fois un bagage qui est difficile. Dice perseverad en la oración. Il dit persévérer dans la prière. ¿Por qué hay que perseverar? Pour qui ça de persévérer? Porque viene a veces la Parce tendencia que regardez, on fait tendance là de menguar, de descendre, de dejar de orar de suspendre prière por el à cansancio, cause de fatigue, los afanes, am traquer la vie, sueño. dormir, Amén. Alabanza al sueño. dormir, Sueño. sommeil. Amén. Isaac llevó el mismo con Axel. Amén. Alabanza al Señor. El sueño viene. Les que sommeil la Y vini, cuando viene el sueño, les que sommeil la vini, no está dormido. et puis nous dormir. Amén. Alabanza al Señor. Perseverad en la oración, Persévérer dans la prière. velando en ella. Et puis, vous avez besoin de rester à veiller là-dedans. ¿Qué es velar, Qui ça veut hermanos? dire veiller? Amén. Persistir. Persister. Velar es cuando uno no duerme. Veiller, c'est que les gens ou pas dormir, ou surveiller. Queda allí, Rester là. velando en Ou ella veiller là-dedans. con acción de gracias, Action de grâce. dando gracias al Ou dire bon Señor. Dieu merci. Amén, hermanos. Cuando uno da gracia, Les que monde dit es porque merci. uno confía, Parce que monde es confie. porque uno sabe que Dios va a hacer la obra. Ou connaît que bon la Dieu obra. va faire travail là. La oración, otro punto, hermanos. L'autre point frère c'est moi yo. La oración debe ser usada constantemente en el estudio de la palabra. Prière doit utiliser constamment dans l'étude parole là. Daniel 9:2. Daniel 9:2, Es muy importante c'est très important oración la prière y palabra. et puis la parole là. Hay gente que le gusta orar, Il y a hermano. monde qui aime prier frère c'est yo. Eso es bueno. Ça a bon en pile. Amén. Oran mucho, Prier en pile. pero no les gustan leer la Mais palabra. au pareil mais lire parole là. Es necesario. Li nécessaire. Si tienes una hora por día Si vous avez une heure de temps par jour para dedicar a Dios, pour dédier dans bon Dieu, media hora oración, demi de temps la prière, media hora palabra. demi de temps pour lire parole là. Amén, hermanos. Hay gente que hace 50 minutos de oración y 10 minutos palabra. Il y a monde qui fait 50 minutes en prière, 10 minutes parole là. Amén. Alabanza al Señor. Se necesita la palabra. Ou besoin parole là. Alabanza a Jesús. Es muy C'est importante. très important. Orar Prier y la palabra. et puis parole là. Las dos juntas. Tous les deux ensemble. Daniel 9:2. Daniel 9 verset 2. Amén. Daniel 9, versículo 2. Daniel 9 chapitre 9 verset 2. Dice allí, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Il dit comme ça. Moi-même Daniel, moi t'a étudié le livre bon Dieu yo. Moi t'a calculé sur 70 ans la vie Jérusalem te gen pour le rete crasé a. J'enseignais a te dit dans bouche prophète Jérémie. Vemos aquí Nous là, Daniel estudiando la palabra de Dios. Daniel t'a étudié parole bon Dieu. Y ahí él encontró, Et puis là, il a rencontré amén, que el tiempo de disciplina de Dios que tant discipline bon Dieu al pueblo de Israel pour peuple Israël là, estaba llegando a su fin. il t'a privé dans fin. Entonces vino en él el orar, Et bien bon, vini dans lui-même pour a prier, preguntar a Dios pour poser bon Dieu question. qué va a pasar ahora. Qui ça va passer kounya? Cuando él entendió eso en la palabra de Dios, Là que il lit ça, il comprend parole bon Dieu. versículo 3, Verset 3. y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza.
Moi lever j'aime dans le ciel là pour la prière Seigneur bon Dieu avec tout kem moi t'a crié dans pied moi t'ai resté sans manger yon rad sac sous moi moi t'ai chita sous san d'ifé. Amén, hermanos. Leo la palabra del Señor. Il t'a appelé parole Seigneur. Esa palabra le tocó. Parole ça touché Le tocó a Daniel. touché Daniel. Le motivó a Il Daniel motivé Daniel a buscar a pour Dios. chercher bon Dieu. Ayuno, Jeûne, oración, prière. alabanza al Señor, clamando a Dios. Il t'a prié devant bon Dieu. Porque quería saber Parce que tu voulais de connaître esa parte de la palabra del Señor. cette parole bon Dieu. En el versículo 21, Dans le verset 21, mira lo que dice. regardez qui ça le dit. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Il dit, oui, moi t'as parlé toujours dans la prière, les Gabriel, ange moi te ouais dans première vision, voler descendre côté moi te hier, c'est là yo te kon fait offrande bête à souhait. Amén. Y dice allí, Il dit là, en el 22, dans 22, y me hizo entender. il vini li parler avec moi. Leo la palabra, Li parole là, había un interrogatorio ahí, vini gen interrogation là. comenzó a clamar a Dios, Il commence à regarder dans bon Dieu a buscar la pour respuesta, chercher réponse là. y Dios abrió su palabra para Et puis él. bon Dieu l'ouvrit parole li pour Daniel. Dios mandó un Bon Dieu ángel voyait un ange para explicar a Daniel pour expliquer Daniel la palabra del Señor. parole Seigneur. Hoy día no es necesario mandar un Je ne ángel dis pas nécessaire voyer un ange porque tenemos el autor de la palabra parce que nous avons auteur parole là viviendo dentro de qui nosotros. habitait en dedans nous. Ahora dice la Et la palabra parole là dit que esa unción et onction ça nos enseña. li enseigner nous. Amén, hermanos. Pero hay que buscar a Nous devons Dios. chercher bon Dieu. Hay que orar Nous devons prier. para que el Espíritu Santo pueda tomar Pour que control l'Esprit bon Dieu va prendre y contrôle. darnos profundidad en la Et puis palabra. va nous profondeur dans la parole là. Y vamos a terminar en esta Nous noche. allons terminer en soir. Amén. Dice en Proverbios 2, Dans Proverbe 2, il dit versículo 4, verset 4 là, la primera parte, première partie hein. dice, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, si como la plata la buscares. Il dit dans verset 4 là, courir des connaissances tant que moun cap courir de l'argent. Amén. Si como la plata la Si nous buscares. cherchons tant que l'argent, Alabanza al Señor para siempre. Amén. Primero, premièrement, esto recalca, ça recharger amén, la prioridad de la palabra. priorité parole là. El deseo Désir que la palabra que parole ça, sea parte esencial de nuestra vida. il doit ser partie essentielle dans la vie nous. Así como la plata, buscando sabiduría, Si amén. nous cherchons sagesse tant que l'argent. Así como la plata la buscares, Si nous cherchons tant que l'argent, pone mettez énfasis accent en la prioridad dans priorité, y la intensidad dans intensité del deseo des désirs de que la palabra sea que parole ça doit parte esencial de nuestra c'est une vida. partie essentielle dans la vie nous. Amén. Salmo 12, versículo 6. Somme 12 verset 6. Alabanza al Señor, Cristo vive. Jésus vivant. Salmo 12, versículo 6. Somme 12 verset 6. Terminamos un poquito temprano porque tengo algunos anuncios que dar a la iglesia. Amén. N'a terminé plus bonnet parce que nous avons quelques annonces pour nous bailler l'église. Salmo 12, 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Il dit comme ça, parole Seigneur, c'est bon parole. Il dit que l'argent, il a passé 7 fois dans du feu pour si li bon. Amén. Si como la plata la buscares. Si nous cherchons le temps que l'argent, Pastor, no entiendo la palabra. parce que nous ne comprenons pas parole là. Tengo 5 años en este camino, pero esto, Moi j'ai 5 ans dans chemin ça, mais ça, ¿lo estás leyendo? ou li parole là. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a la palabra de Combien de Dios? temps par jour ou dédié dans la parole bon Dieu? Dice, si como la plata la buscares, Il dit si nous cherchons le temps que l'argent, entonces Dios va a abrir su palabra eh para bien, laisse ça bon usted. Dieu pour l'ouvrir parole là pour. Si usted no busca a Dios por medio de su palabra, Si vous pas chercher parole là, pas de parole là, usted va a quedar niño todo el tiempo. vous avez toujours été dans petit monde tout le temps. Amén. Entonces, uno te dice esto, Eh bien, on dit ça, usted dice,
Tal vez sea así. Ou dit peut-être c'est comme ça. El otro te dice así. L'autre l'a dit c'est ça. Tal vez sea así. Peut-être c'est comme ça. Porque usted mismo nunca busca, nunca lee. Parce que vous pas jamais chercher, pas jamais lire. Usted tiene que tener convicción propia. Vous devez avoir une propre conviction. Y eso se encuentra en la palabra de Bagay ça Dios. vous rencontrer dans la parole bon Dieu. Yo os predico a ustedes, Moi prêcher au lit les enseño, et puis moi assis pero assis. usted también tiene el Espíritu Santo viviendo dentro. Mais au même temps que l'esprit bon Dieu habiter en dedans. Dios le puede revelar a usted Bon Dieu va también. révéler au même temps. Y un día de armonía, Et puis il y a une harmonie. usted comparte con Vous nosotros partager avec nous. esa revelación, Révélation ça. esa inspiración. Inspiration ça. Pero hay que Mais buscarlo. vous devez chercher Si lui. usted no lee, Si vous pas lire, no viene. vous pas il va Si venir. usted no Si lee, vous pas lire, no sabe vous pas connaître. cómo piensa Dios. Comment bon Dieu pense. ¿Qué son los caminos del Señor? Qui ça que chemin Seigneur? Bueno, para alabar al Vous pas Señor. louer le Seigneur. Amén, hermanos. El estudio de la palabra, punto 2, Point D. el estudio de la palabra de Dios Étudier parole bon Dieu. debe colocarse al principio de nuestra lista de prioridades. Il doit croquer dans liste nous première place dans liste nous des priorités. Amén, Proverbios 3, Proverbe 3, alabanza al Señor. Proverbios 3, Proverbe chapitre 3. Proverbios 3, 13. La palabra es muy importante. Parole là très important. La palabra nos purifica. Parole ça purifier nous. Jesús en Juan 17 hizo esa oración importante, Dans Jean 17, Jésus fait prière important ça. esa intercesión, Intercession ça. cuando clamó por sus Pendant discípulos. t'as poussé gorel pour disciples. Él dijo, Señor, Il dit Dios, Seigneur, bon Dieu, santifícalos sanctifiez yo en tu verdad. dans vérité ou là. Tu palabra Parole ou es la verdad. c'est la vérité. La palabra de Dios nos limpia. Parole bon Dieu, il nettoie La nous. palabra de Dios nos Parole bon purifica. Dieu, il purifie nous. Alabanza al Señor. Es la palabra que nos C'est cambia. parole ça qui change nous. Proverbios 3, versículo 13. Proverbe chapitre 3, verset 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. À la bon ça bon pour monde qui gagne connaissance, pour monde qui rive gain bon comprendre. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Bénéfice la rapporter plus bon parce que l'argent bail. Avantage la bail gain plus valeur parce l'or. Y por último en esta noche, Pour dernier soir, cuando tenemos que buscar a Dios como la plata, et là que nous devons chercher bon Dieu tant que l'argent. tercer punto, Troisième point, el espíritu verdaderamente educable vraiment l'esprit éducable. tiene una pasión, Il y a una pasión ardiente une passion qui limée de conocer la palabra de pour Dios. connaître parole bon Dieu. Amén, hermanos. Salmo 119, Somme 119, 18. 18. Y ahí terminamos. Là nous allons terminer. Hay que buscarlo como la plata. Nous devons chercher tant que l'argent. Si de verdad tienes un espíritu Si educable, vraiment nous avons un esprit éducable, que quiere ser educado, nous voulons éduquer, que quiere cambiar, nous voulons changer, que quiere crecer, nous voulons que grandir, quiere conocer a nous Dios, voulons connaître bon Dieu. hay un pasión en Nous usted, sommes passionnés en nous-mêmes. hay un deseo en Nous usted désirons en de nous-mêmes conocer la pour palabra. connaître parole ça. Le gusta estar en los estudios, Nous t'avons remis dans l'étude, aunque a veces son largos. même Alabanza si al des fois Señor. elle est longue. Salmo 119, 18 Somme dice: 119, verset 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. L'ouvrir j'aime pour me caouer belle bagaille qui dans la loi ou là. Abre mis ojos L'ouvrir j'aime yo, y miraré moi va ouais las maravillas belle bagaille yo de tu ley. qui dans la loi ou là. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. C'est passé m'a passé sous terre, tant pris pas empêcher qu'on est commandement ou yo. Lo que dice allí, Ça le dit là, nada de este mundo me importa. rien dans le monde ça pas intéressé. Soy forastero en la tierra, C'est passé m'a passé sous terre. soy extranjero en la C'est tierra. étranger mais sous terre. No tengo nada aquí. On va gagner ici Lo que bas. tengo aquí Ça que me ici bas. son tus mandamientos. C'est commandement yo. Revélame tus mandamientos. Révélez-moi commandement yo. No me lo encubras. Pas tant pris, pas quitter 20. pour moi. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. C'est tout le temps qu'elle m'abatte. Tellement moins envie qu'on est, ça ou décider. La palabra de Dios a veces quebranta. Parole bon Dieu qui des fois l'écraser. A veces estoy leyendo la palabra de Dios Il est pas d'avoir plus parole ça. y viene aguas en mis ojos. Et puis de l'eau commence à sortir dans le Trata contigo. traiter avec vous. Porque la palabra de Dios es viva. Parce que parole bon Dieu elle est vivant. La palabra de Dios es eficaz. Parole bon Dieu elle est efficace. La palabra de Dios es espíritu. Parole bon Dieu c'est l'esprit. Tiene vida. Il gagne la vie. Es bueno leer la palabra. Et là que applique parole pour lire. Estudiar la palabra. Étudier parole ça. Amén, hermanos.
Si estás orando una hora Si vous priez une temps, y 20 minutos de palabra de Dios, 20 minutes pour les paroles bon Dieu, cámbialo. changez-le. Hazlo igual. Fais le même chant. Cuando Elías arregló el altar, Pendant qu'il était arrangé l'hôtel là, echó agua. il vide de l'eau. Antes de descender el fuego, Avant d'y faire descendre, había agua. t'es de l'eau. Más agua. Plus de l'eau. Más agua. Plus de l'eau. La palabra de Dios representa Parole bon agua. Dieu représente de l'eau. El agua purifica. L'eau a purifié. El agua L'eau limpia. a nettoyé. Tu altar necesita el agua de Dios. L'hôtel a besoin de l'eau bon Dieu. Y cuando hay esa palabra, ¿Qué parole que usted ça? lo cree, Usted ça usted vous lo croit. Ou acepta, accepte-le. sobre ese altar Sur l'autel ça, desciende el fuego de Dios. Dieu va Sobre ese descendre. altar Sur l'autel ça, desciende la unción de Dios. unción va Alabanza al descendre. Señor. Hay que amar la palabra de Aimer Dios. parole bon Hay que Dieu. desear la palabra de Aimer Dios. désir parole bon Dieu. Habla, que Parle. tu siervo oye. Le serviteur l'a écouté. Hay que desear de escuchar a Vous Dios. désir pour écouter bon Podemos Dieu. estar de pie en esta En lever noche. camper à soi. Alabanza al Señor. Adorer le Seigneur. Alabanza a Jesús. Al estar ante ti, Alabanza a Jesús. adorante frente al mar de cristal, enterarás multitud. El estar está bien si usted quiere pasar, aleluya. L'hôtel à l'ouvrir si vous voulez passer. Si hay vidas aquí en esta noche, Si quelqu'un moun la soya, usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, si vous voulez accepter Jésus en tant que vous, o usted quiere reconciliar con Dios, ou bien si vous voulez réconcilier avec bon Dieu, ven, venez, vamos a orar con usted nous allons prier avec vous. para que Cristo venga a morar en su vida. Jésus que vient habiter dans la vie. Hay una vida para el Señor en esta Est-ce noche. que quelqu'un moun la soya pour bon Dieu? Cristo vive, Jésus Cristo reina. vivant, Jésus règne. Alabanza a Jesús. Iglesia, adora, L'église, adorez. adora y clama. Adorez, relais. Ora a tu Dios, Priez aleluya. le bon Dieu la soya. Oh, la palabra de Dios es viva, alabanza Parole a bon Dieu, Jesús. c'est la vie. Esa palabra nos cambia, nos transforma. Parole, ça va hermanos. changer, nous transformer, nous. Alabanza al Señor. El padre le dijo a su hijo, Papa dit petit li, ve, vini, haz esto. fais ça. Él negó Li refusé, y se fue. li aller. Pero esa palabra del Mais padre parole papa ça, quedó trabajando en su li corazón. était travaillant dans quel. Y después regresó. Après, il retournait. Él dijo, Padre, lo voy a Il hacer. dit papa m'bral le faire. Es la palabra de Dios. C'est parole bon Dieu. Hay una vida aquí para el Señor. Est-ce que Ven. quelqu'un moun la soya pour bon Dieu fini? Por la misericordia de Dios, Par te digo que miséricorde vengas. bon Dieu, vini. Vas a aceptar al Señor en tu Parce que c'est le corazón. Seigneur dans cœur. Es el primer paso que podemos dar. Même pas nous capables bailler. De aceptar el autor de la palabra de Dios Accepter au terre parole bon Dieu. en nuestro En corazón. dans cœur nous. Y esto va a Et cambiar. puis ça va changer. ¿Quieres reconciliar con Dios? Vous voulez réconcilier avec bon Dieu? ¿Quieres aceptar a Vous Cristo? voulez accepter Jésus-Christ? Pase, alabanza al Señor. Passez. Hay más vida en esta noche. Quelqu'un moun encore la soya. Hay más vidas para el Señor en esta noche. Est-ce que quelqu'un moun la soya comme bon Dieu? Oh, alabanza a Jesús, aleluya. Pase. Vamos a orar con esta vida. Hay Nous más allons vida. prier pour ça. Gloria al Señor. Si quieres reconciliar con Dios, Si vous voulez réconcilier avec bon Dieu, vous renovar voulez renouveler con Dios, ven. avec bon Dieu fini. No, ven. Vini. Dios te va a tocar en esta Vous noche. allez toucher à soya. Hay más vidas. Quelqu'un moun encore? Ven, esto es el comienzo. Iglesia en clamor, L'église dans réel. en oración, Dans aleluya. prière. Alléluia. Porque en el cielo hay gozo Dans le ahora. ciel, la coudière qui joie. En el cielo hay alabanza Dans le ciel, ahora. la louange, coudière. Oh, alabanza a Dios. Alléluia. Ven, esto es el primer paso. Fini, ça c'est le premier pas. Hay una lucha ahora, una Il y a un batalla. bataillon lit coudière. Oh, alabanza al Señor que le dice, no, 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 no. Il a dit, Seigneur, non, 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 Déjalo para non. mañana. No, es Il dit, hoy, non, hoy. il dit ça, je dis pas demain. Hijo mío, Petite moi, si escuchares mi voz, si vous entendez voix, no endurezcáis vuestros corazones. pas fait cœur, il dit, Cristo te llama en esta Jésus noche. après le assoir. Ven, aleluya. Vini, Vamos a orar por usted. nous allons prier pour. Y Dios viene a vivir en tu Bon Dieu vida. vient habiter dans vous-même. Él te va a tocar. Il va le toucher. Él te va a cambiar en esta Il va noche. le changer au assoir. Hoy vas a empezar una vida nueva. Alléluia, quand il y a un monde En neuf. el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Hay una vida más para el Señor. Il y a un monde encore pour le Seigneur là. Te estamos esperando. Nous arrêtons attendre. Alabanza a Jesús. Vamos a orar por estas dos vidas. Nous allons prier pour des frères ça. No hay más vidas en esta noche. Est-ce que il y a un monde là encore assoir? Oh, alabanza a Jesús para siempre. Iglesia en clamor. L'église, dans la prière. Alabanza a Jesús para siempre. Alabanza al Señor. Vamos a orar primeramente, presentarlos ante el Señor.
On va prier premièrement, présenter devant Seigneur. Y después nos vamos a guiar en una oración Après, nous allons guider dans la prière. de fe, De la foi, de salvación. de délivrance. Levanta tu mano, iglesia, Levez-vous en l'air y l'église. ruega a Dios. Commencez à supplier, bon Dieu. Dios toca estas vidas. Bon Dieu, touchez là. Dios inclina tu oído, clama, iglesia. Señor Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Mira estos dos valientes, Padre, que en esta noche públicamente están aquí delante, o diciéndote, Padre, que te quieren en su vida, Señor. Oh Dios, tu palabra dice que el que invocare el nombre de Jehová será salvo. El que creyere con su corazón y confesare con su boca será salvo. En esta noche hay salvación en este lugar. En esta noche, Jesús, tu sangre va a fluir. En esta noche, Espíritu Santo, tu fuego va a descender para limpiar, para purificar estas vidas. Oh, iglesia, sigue clamando. Repite conmigo en esta noche. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. En esta noche, ante estos testigos, yo reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he vivido una vida sin usted. Pero en esta noche vengo a ti. En esta noche te busco. En esta noche clamo a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Perdóname, perdóname. Yo creo en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para limpiar mis pecados. Por eso en esta noche te pido, Cristo, que tu sangre fluya sobre mi mente, sobre mi alma, sobre mi corazón. Límpiame de todos mis pecados. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a vivir en mi vida. Ven a guiarme. Ven a conducir mi vida, porque yo quiero servir a Dios. Haz su mano, hermanos. Vamos a orar. En esta noche toda cadena se cae. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo aquel que invocare tu nombre será salvo, Dios mío. Hoy públicamente este varón clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Clama a tu Dios, aleluya. Te reconoció, Señor, ante estos testigos, Jehová de gloria. Invocó tu nombre. Que tu sangre fluya ahora. En el nombre de Jesús eres libre. Libre. Toda cadena se cae. Tu mente queda libre. Tu alma queda libre. Tu conciencia queda libre. En el nombre de Jesús, libre. Por la sangre de Jesús. Con la autoridad puesta en mí, te declaro de Dios libre. En el nombre de Jesús, arrebatamos este alma, iglesia, de las garras del diablo. Suéltalo ahora. Es de Dios. Confesó el nombre del Señor. Es de Dios. Vaya. Libre. Declaro paz sobre tu vida. Del nombre de Jesús. Del nombre de Jesús. Me declaramos libre. Por sangre de Jesús. Como estrella de mandreche de Dios. Que autoridad depositaron en mi vida.
Dice que fue demonio. Dice enfermo, aleluya. Que autoridad que Jesús a tu nombre. ¡Va a liberar! Tu cadena de calle ahora aquí. ¡Los! Tu maldición de tener aquí, tu altar te cae, libre, completamente libre. Poder de Dios. Espíritu Santo, bebida aquí. Toqué, bendicioné, en nombre de Jesús. Unción descender bebida aquí, Dios. Danke, Señor. Dios, un aplauso de noche. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Danke, Señor. Y a su nombre. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, aleluya. Ven, Espíritu. Último viaje en termo corazón, aleluya. Y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Mi cielo en termo corazón. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Gracias, Padre, gracias, Señor. Dele gracias. Dele gracias, gracias. Merci, merci. Gracias, Señor. Merci, Gracias por Señor. tu palabra. Merci pour parole. Ayúdanos cada día, Señor. Aidez-nous chaque jour, Seigneur. En el nombre de Jesús. Non, Jésus. La honra y la gloria es para usted, Tout Señor. honneur, c'est pour même, Seigneur. Y cuando manda saludos para todos aquellos que nos están sintonizando. Darlene dice, gloria a Dios. Amén. Queremos conocerte, Darlene, en este lugar. Aleluya. Te esperamos aquí en este lugar para adorar a Dios con nosotros. Amén. Mis hermanos pueden sentar. Nous pouvons chanter ensemble, bien-aimés. Alabanza a Jesús. Dios es bueno. Bon Dieu, bon.